Hazret Abu Darda radıyallahu anhu aytdı, kim ölümdü köp estey turgan bolsa, tekebirçilik menen koralbastığı azayat dedi. Sebebi ölümde estegen adam tekebirçiligi çın da öyle tekebir bolgusu kelbey kalasa. Erteң ölüm degen adam tekebir bolbay. Tekebirçilik degeni başkalardı kemsintүү. Kimdi körsöm ne deyt? Ay bul ilimi jok bunun. Kimdi körse özünön tömön. Men ilimim köprök. Men köp okugam. Bunun ilimi de jok, akçası da jok, diplomu da jok. Kim? Bardık. Ama uşul tekebirçilik. Tili menen aytpasa dagı жүрөгүндө eldi, başkalardı özünün tömön sanap жүрgөн adam tekebir bolot. Emi oşol adam ölümdü istese uşul sıfat azayat. Al emi kör alбастык sıfatı emne? Bir bolot, bir adamda bir jakşılıkты көрүp, ey Allah maga da uşunday nasip etken degen, bul kör alбастыкка kirбейт. Kör alбастык degeni dosuna, koşnasına, emnege bul adamda var. Mende bar, jok al kızıktırbayt. Mende bolsun, bolbosun, al da kızıktırbayt. Emnege bul adamda uşul nerse var dep kıyналганdık, uşul kör alбастыk. Kör alбас adam Allah'tın taqdırına narazı bolgan adam. Emnege Allah Taala bul adamga uşunçalık güç berdi. Emnege Allah Taala bul adamga uşunçalık ilim berdi. Je emnege bul adamga uşunçalık baylık berdi. Je bilik berdi dep Allah'tın taqdırına karşı narazı bolgan adam kör alбас bolot. Uşul sıfatdagı ölümde estegenden azayat. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أراكم تحرصون على ما تكفل لكم به وتضيعون ما وكلتم به لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبرا ولا يسمعون القرآن إلا هجرا ولا يعتق محرروهم. Hazret Abu Darda radıyallahu anh aytdı. Oşol özünün doğrundağı 14 kılım murda adamlarga karab aytып jatat. Sizlerge emne boldu? Allah жоопкерчилик algan ырыскыга ушунчалыk кыжалат болуp жүрөсүңөр. Allah millettendirgen dindi uşunçalık tekke getirip жүрөсүңөр. Rızkını milletin Allah algan. Tiri koygandı kuru kaldırbaydı. Jarattı mı? Jaşatat. Allah özü beret rızkını. Bирок biz oşol ырыскы үчүн ушунчалык кыжалат болуп алгансыңар. Ал эми милдеттендирилген намаз, орозо, зекет, ажылык, арамдан сактануу, адал жолго басуу сыяктуу өкүмдөрдү аткарбай текке кетирип жүрөсүңөр. Эмне болду силерге дейт. Өз доорундагы адамдарга айтат. Бизди көрсө билбейм эмне деп айтмак эле. Мен билемин силердин араңардан эң жаман адамдарды кандай эле саяпкер аттарды билгендей. Саяпкер атты карап билет. Бул атты мындай тарбиялаш керек, бул жакшы, бул бейбаш, бул азоо ат деп билгендей, мен да караңардан жаман сыпаттууларды билемин. Ал кайсыл адамдар намазга эң акыркы келет dedi. Кечигип келет. Куран укканда каалабай угат, жүрөгү каалабай. Батыраак бүтсө экенчи деп. Мурдагы доордо кул бар эле, кулдарды боштондукка чыгарса да кызмат кылдыра берет. Мунун мааниси кызматчыңыздын кызмат убактысы бүтсө дагы иштете эле бербеш керек. Siz bir adamды 8 saat, 10 saat жумушка алдыңызбы? Ошончо сааттын акчасын төлөйсүзбү? Жумуш убактысы бүткөндөн кийин да кызмат кылдыра берген жакшы эмес да. Эми намазга макул bir адам bir жолу кечигип келди, 2 жолу кечигип келди. Ал тууралуу айтылган эмес. Адаты ушундай да, жамаатка катышпай, жамаат бүткөндөн кийин өзү жалгыз барат. Ушундай да адат кылып албаш керек. Ошондой эле Куран окулганда албетте шашылыш адам чыгып кетет, жумушу менен кетет. Бирок Рамазан айларында атайын Куран окулуучу учурларда Куран угуу үчүн келдиңизби? Чын жүрөктөн кызыгуу менен Куран угуу керек. Жактырбай эмес.